Kovani novac Srbije. Kovanje novca u srednjevekovnoj Srbiji. Osnovni državni simboli koji karakterišu nastanak i uobličavanje jedne države sadržani su više u heraldici nego recimo u zakonodavstvu. Najsnažniji od osnovnih atributa državnosti je emitovanje sopstvenog novca, kojim je objedinjena politička, kulturna, ekonomska i vojna moć nacionalne države. Za period ranog srednjeg veka to se poistovećuje sa državotvornošću. Od balkanskih naroda jedino su Srbi i Bugari uz Vizantiju kovali sopstveni novac u ranom srednjem veku. Neki od balkanskih naroda su do kovanja vlastitog novca čekali sve do 20. veka. Tokom srednjeg veka formiran je veći broj srpskih država. Postojale su u različitim vremenima ili jednovremeno. To su bile Duklja, odnosno Zeta, Travunija, Hum i Zahumlje, Paganija, Raška, Bosna i Srem. Vizantijski novac je od 5. do 13. veka značajno i dominantno bio prisutan na području današnje Srbije, što je sasvim razumljivo s obzirom na dugotrajnu prevlast i uticaj Vizantije na Balkanu tokom tog perioda. Kovanje novca u Raškoj uslovili su pored ekonomskih potreba i drugi čisto politički razlozi, a bogatstvo srebrnim rudama pogodovalo je razvoju novčarstva i brojnosti emisija. Od sredine 13. veka pa sve do 16. veka Raška se smatrala za srebrom najbogatiji deo Evrope. Dugo se smatralo da su početci kovanja novca u Srba vezani za kralja Stefana Prvovenčanog. Novija istraživanja upućuju na kralja Radoslava, koji se smatra prvim srpskim vladarem koji je kovao sopstveni novac. Srpski vladari, sa izuzetkom raškog kralja Stefana Radoslava, nisu kovali bakarni i zlatni novac. Po ugledu na Vizantiju, srpski kralj Stefan Radoslav započinje kovanje svog novca od srebra i bakra, što je praktično i početak bogate istorije kovanja novca u srednjevekovnoj Srbiji. To je bio novac čankastog oblika s natpisima na grčkom jeziku i sačuvan je u veoma malom broju primeraka. Kralj Stefan Uroš I Dragutin je 1276. godine u Brskovu, pored današnjeg Mojkovca, iskovao veoma lepu srebrnu kovanicu po ugledu na mletački matapan, koja je kao platežno sredstvo bila veoma popularna diljem Mediterana, pa su primerci srpskog matapana pronalaženi čak i na teritoriji današnje Španije. Za ovaj srpski matapan vezane su i neke zanimljivosti. Ovaj novac je kao platežno sredstvo u trgovini bio rasprostranjen i njime je srpska država svakako bez namere izvršila istorijski gledano možda prvi monetarni udar u jednoj stranoj državi. Naime, Venecija, u to vreme trgovačka velesila, pobojala se da se srpski matapan ne ustali u međunarodnoj trgovini, pa su dekretima, o čemu postoje i pisani spomenici, srpske matapane uklanjali sa tržišta i uništavali ih. Interesantno je da je ovaj detalj opisan u Danteovoj božanstvenoj komediji.
I taj iz Portugala, i taj iz Norveške, neka se zna, i taj iz Raške, što mletački novčić u zlu času vide. Zanimljivo je da je Dante ovaj detalj smestio u raj. Zamojkovac legenda kaže da je dobio ime iz akronimski presložene rečenice "moj kovani novac", što nije neverovatno jer je srebro za kovanje srpskog matapana vađeno u rudniku Vrskovo nedaleko od Mojkovca. Predstave na prvim vrstama kovanog novca rađene su po ugledu na susede, u prvom redu na Vizantiju i Veneciju, te kasnije su prilagođavane potrebama pojedinih vladara. Likovi na kovanicama simbolizuju vladare i svetitelje, a tekstovi su ispisivani na srpsko-slovenskom, latinskom, italijanskom i grčkom jeziku. Sve to skupa daje predstavu o vremenu i mestu kovanja srednjevekovnog srpskog novca. Nazivi za prve srpske kovanice bili su dinar i perper. Dinar je nastao od latinskog denarus sa značenjem desetak, a naziv perper je vizantijskog porekla i to je bio narodni naziv za nomizmu, vizantijski zlatnik. Dok je ime dinar zadržano do današnjeg dana, poslednje novce pod imenom perper kovao je kralj Nikola I Crnogorski. U državi Nemanjića kovanje novca prvi put je ozakonjeno članovima 168, 169 i 170 Dušanovog zakonika usvojenim na saboru u Seru 1354. godine. U slobodnom prevodu prvi srpski zakon o kovanju novca bi glasio: zlatari u župama i na carskim zemljišnim posedima da se ne nastanjuju, već samo u gradovima koje je car odredio za kovanje dinara. Brojnost, raznovrsnost i lepota srpskog srednjevekovnog novca shodno vrhuncu moći srednjevekovne Srbije dolaze do izražaja u kovanju najvećeg srpskog vladara, kralja od 1331. godine do 1346. godine, a potom cara od 1346. do 55. Dušana, kada srpska država obimom monetarne produkcije prevazilazi susedne zemlje toga vremena. Za mesto Naupare u kojem se nalazi manastir sa crkvom Svetog Stefana vezana je zanimljiva legenda, koja kaže da je u njemu bila riznica kneza Lazara. Prilikom odlaska u boj na Kosovo, Lazar je pogledao u pravcu manastira, te da su mu došle na um pare.
Novac su sve do pada despotovine 1459. godine nastavili da kuju gotovo svi srpski vladari, a srebro za kovanje novca vađeno je u rudnicima Brskovo, Novo Brdo, Srebrnik, Rudnik i Trepča. Padom despotovine i gubitkom samostalnosti kovanje novca na prostorima Srbije prestaje, a u upotrebi je turski novac sve do 19. veka i sticanja samostalnosti. Kovanje novca u obnovljenoj Srbiji. Sticanjem samostalnosti najpre kneževina, a potom kraljevina Srbija ispisuje novo poglavlje istorije koje prati i odgovarajući kovani novac, kao nemi svedok vaskrsenja srpske države. U Srbiji je neposredno po oslobođenju u opticaju bio veliki broj različitih moneta, od turskih do zapadnoevropskih. Tokom tog perioda koristile su se, izvori kažu, 43 vrste stranog novca, i to 10 zlatnih, 28 srebrnih i 5 bakarnih. Na Miholjskoj skupštini 1868. godine u Srbiji oslobođenoj od Turaka odlučeno je da se u Bečkoj kovnici izradi prvi nacionalni novac. Od 1, 5 i 10 bakarnih para sa likom kneza Mihajla Obrenovića. Srbija je prethodno pristupila novčanoj konvenciji koju su u Parizu 1865. godine potpisale Francuska, Belgija, Italija i Švajcarska. Zanimljivo je da je jedna serija kovanica od 1 pare iskovana sa natpisom Obrenović III, knjaz Srbski, a druga Obrenović III, knjaz Srpski. Da bude kum novoj srpskoj moneti dinaru izborio se ministar Čedomilj Mijatović, čije je obrazloženje da se nastavi daleka nit veze sa slavnom srpskom srednjevekovnom državom koja je imala novac pod tim nazivom prihvaćeno. Prvi srebrni dinar iskovan je 1875. godine, kada je praktično i uspostavljena nacionalna valuta. Prvi zlatnici iskovani su 1879. godine u apoenima od 10 i 20 dinara. Твоя,
Milandor je popularni nadimak za zlatnik od 20 dinara. Narodni naziv za 5 para je bio marijaš, a za 10 para groš. Novčići od 5, 10 i 20 para kovani su od 1883. do 1917. godine. Poslednja emisija novca sa likom vladara dinastije Obrenovića potiče iz 1897. godine, kada je u srebru iskovan novac od 1 i 2 dinara sa likom kralja Aleksandra I. Smena dinastija 1903. godine donela je izvesne promene u oblasti izdavanja novca. Zakonom iz 1904. godine predviđeno je kovanje metalnog novca sa likom novog vladara, kralja Petra I. Karađorđevića. Srebrnjak od 5 dinara sa duplim likom iskovan je u čast stogodišnjice Prvog srpskog ustanka, a na aversu su kralj Petar I i Karađorđe Petrović, vođa ustanka. Poslednji kovani srpski srebrnjaci sa likom kralja Petra I kovani su 1915. godine. Blagoslovi duše moja Gospoda i se внутренняя моя имя святое Его. Благословен еси Господи. Poslednje kovanje novca Kraljevine Srbije bilo je 1917. godine, čime se praktično i završava jedno burno poglavlje srpske istorije.